imurenge.com. Mu gace ka Minembwe nyuma y'uko Twirwaneho itangarije ko General Makanika yaguye mu gitero cagabwe na drone, bavuga ko yavuye Kisangani muri iki gitondo ahabyukiye intambara ikomeye mu duce dutandukanye twa Minembwe nka Runundu, Kiziba, Madebu Centre ndetse n'ahandi. Ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zahanganye n'abasore ba Twirwaneho. Amakuru ava mu Minembwe aravuga ko Twirwaneho yatewe n'ingabo za leta maze ngo abasore ba Twirwaneho ntibasubira inyuma. Abaturage ba Minembwe twavuganye barahamya ko Runundu yari point strategique ya FRDC mu Minembwe, ariko ngo ubu yafashwe ndetse ngo n'ibirindiro bikuru bya brigade mu Minembwe Twirwaneho ngo ikaba yabifashe. Mu itangazo yatanze kuri konte ye ya X yahoze yitwa Twitter, Maître Moise Nyirugabo wahoze ari umudepite watowe muri Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo yavuze ko nubwo Makanika yapfuye ariko ngo irage yasize rirakomeye kandi ngo rizakurikizwa. Yongeye ko ubutwari bwa General Makanika butagereranwa kandi ngo buracyahari kuko yasize ateguye ba Makanika benshi, kandi ngo urugamba rwo kwibohora no guhagarika genocide yavuze ko ikorerwa abanyamurenge n'abatutsi b'abakongomani muri rusange urwo rugamba ngo rukomeje. Maître Moise Nyirugabo niko yavuze kuri konte ya X. Ku rundi ruhande tukivuga amakuru ajanye n'umutekano muri Kivu y'Amajyepfo, imvumbi z'abasirikare ba leta FRDC zagaragaye mu duce dutandukanye tw'umujyi wa Uvira mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa gatanu iminsi 21 y'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025. Izi ntumbi z'abasirikare baje bava i Bukavu ndetse na Goma, baje bahunga urugamba rwa M23 nyuma yo gusigwa na bagenzi babo bahungiye Kalemi. Abandi barimo abayobozi babo berekeza i Burundi. Aba basirikare bafashe akazi ko kwiba ibintu by'abaturage, gusahura ndetse no kunyaga ibintu by'abaturage ku manywa na nijoro. Nyuma y'uko abaturage bakomeje gutaka, abasirikare bari basanzwe bakorera mu gace ka Uvira bifatikanije n'abandi bavuye mu tundi duce batangiye guhiga aba bari ko biba maze baza kurasamo bamwe. Barabara rikuru ry'Uvira kuri Shekina House hagaragaye imvumbi y'umusirikare waraye urashwe igihe ngo yahoze agenda arasa umuhanda wose kandi ngo ntacyo yarasaga. Abandi basirikare bakaba baketse ko nawe yaba yarafite umugambi wo kwiba. Ku rundi ruhande ni kwibarabara rya Espoir mu gace ka Nyamyanda naho hagaragaye imvumbi y'umusirikare waraye yarashwe ijoro ubwo yibaga ibintu by'abaturage, nawe akaba yarashwe na bagenzi b'abasirikare. Abaturage bakomeje gutekerwa n'ubwoba kuko aba basirikare baza binjira mu mazu y'abaturage ku manywa na nijoro, ngo bikaba bihungabanije abaturage ba Uvira. Itegeko ryatanzwe n'ubuyobozi bwa gisirikare Sokola ya kabiri muri Kivu y'Amajyepfo nuko umusirikare wasubira kubonwa yiba ibintu by'abaturage itegeko ngo ari kumurasa. Kuri uyu wa gatanu mu gatondo abantu basohotse mu mazu ndetse mu duce tumwe isoko ikaba yaritangiye kurema. Nyuma yaho gato aba basirikare basubiye kwinjira mu nzu z'abaturage biba, ariko baje kuraswa n'abasirikare bagenzi babo. Amakuru ava Uvira arahamya ko umuyobozi wungirije w'umujyi wa Uvira akaba ari nawe uyoboye kuko mugenzi we yamaze guhunga, yasabye ngo abaturage gutuza ngo kuko ubuyobozi hamwe n'igisirikare bukora ibishoboka byose kugira ngo abaturage babashe kuronka umutekano. Ibi byose bikaba bikorwa mu gihe amakuru avuga ko ingabo za M23 ngo zaba ziri mu kibaya ca Rusizi aho ngo zerekeza Uvira, nubwo nta makuru ahamya neza aho zaba zihagarariye. Ariko amakuru aravuga ko nyuma y'ifatwa rya Kamanyura n'ingabo za M23 ngo zaba zije zerekeza Uvira. Amakuru anga akavuga ko zamaze gutambuka Luvungi, abandi bakavuga ko zaba zihagarariye Sange, nubwo nta buyobozi bwa bisivile cyangwa bwa bisirikare burahamya ayo makuru. imurenge.com